UMLI Karanikor ba Pius Marwen ini kasingi lo lei banbu monorem nam taman snai surok tip baman kau punya sok mapur ke bacengai ko ba arpoin 100 kilometer ya ketik surok lamang matei batsna ka juluk ka poi saupoin kana pesan kulur tengkah Tengi labu napo RIDF namar kani ke surok pembaong batik ke surok ke balungkot hendak pisah ke bangnya tongkam teng ngibu menin san kelur ya kani ke arpoin 100 kilometer syarijak ong beli kani ke surok kahe aduh kani makam ya hap katkum kaleng berkapisah kalau kami hap syu hap ben pa lek daki ubsar ben jubab halor balik ke amaun berka surok kami hap syu te hadin bang nyido ya karai dia flu ngila persyang ibu san kelur hendai ka sorkar kamna syu ben ai nyido no arai dia jong wajah katundai tingi persyang si persyang ngat holak nang to nang ne naso ben ai kublei ye sekretari jong kapiludi bala song thai isya kapade kapor ndre mentai ila long kum u chairman jong ka MPSC namar ma iru ibadai namo korwat bat ma i bala treteng sini long SDO jong ka mo korwat hakipor bemensua itibha nakaliang ka jong iru nia syong nia perkhat CE napo piludi road nia perkhat nia plan namar kani kesurok kalong kapa adu kata-kata ngitip ba nakaliang ka jong piru wat light hong teli kisnem wat kinomik mat hakipor kibaremru kila persyang lese tamba kibun ba kicingnya tengku dene kene kadaw ba ngimla banyo ekni kesurok